ndaje kwisezerera umushinga wa Nyirihiro ubeho neza Gitego mu bakobwa amaruru mutegatenge urumucyo uhoraho rurihogoza ry'ikeza urikemera nyiko uricyunga miryango sigara neza inyange muhoranye mufashe tumwe amashyi n'impundu shimwe wacu impundu babyeyi impundu zivuga urwunge impundu twakira umwiza wacu impundu babyeyi impundu nyinshi impundu shengera 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 utema umusanga umuganiriza aticwa n'irungu umureba intore idasanzwe bazagukumbure mwicaranye inatwe warewe mudukumbure by'urukundo rumwe ruramba kandi ntiruhara rugwe rwa rundi rw'imamo koko umva nagira uturukundo rumwe ruramba kandi ntiruhara rugwe umva nagira uturukundo rumwe ruramba kandi ntiruhara rugwe shengera 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 utema umusanga umuganiriza aticwa n'irungu umureba intore idasanzwe bazagukumbure mwicaranye shengera ngira ngo mwabibonye uko umwana w'umukobwa iwacu Rwanda asohoka ava mu rubohero no mu turimo tw'imuhira aza mu birori nk'ibi ngibi ntabwo aza kimwe n'umwana w'umuhungu haba hari uturimo twinshi bagikora akaba ari byo rero mwabonye aha ngaha kandi aza ashengerewe nawe rero turagira ngo tubasuhuze.
turagira ngo tumenyeshe Naomi ibyabereye ahangaha ni ibintu byiza cyane, ntabwo wabikurikiye kandi ibyo koko wari uri mu tundi turimo tw'imuhira, ariko urabona abantu uko bangana. Uyu ni umuryango wa Kamari. Subira inyuma urebe kandi usuhuze. Umuha amashyi menshi cyane. Urebe uyu muryango wa Michael Tesfaye nawo usuhuze. Iyi mbaga rero y'Abanyarwanda iraha hagarariye benshi, urabizi ko uzwi na benshi kandi bagukunda. Hari benshi bifuje kuba barahangaha ariko batashoboye kuhagera, ariko barahagarariwe. Uyu munsi rero ni umunsi wawe, twaje aha kubera wowe. Uyu muryango mugari waturutse mu rundi Rwanda rwo hirya kure, ahantu hitwa muri Ethiopia. Waje uhagarariwe n'umusaza witwa